Iščekivanje. Nekoliko dana kasnije, većini postaje jasno da je pod A stvar ozbiljna, pod B da ima više veze sa Hrvatskom nego sa bilo čim drugim, i pod C da smo gadno namagarčeni. Znalci su uporno tvrdili da su u pitanju manevri na granici sa Hrvatskom kod Odžaka ili Apatina. Izvestan broj rezervista se nakon više dana neizvesnosti, a stekavši utisak da je neko sasvim zaboravio, da nas u potpunosti i opremi i obavesti kuda mi to, dođavola idemo, samoorganizovao i uputio kod komandanta kasarne. Stvar je bila negde na granici pobune, a opšti osjećaj nelagodnosti koji je sve to inicirao nije bio ni u kom slučaju bez osnova. Videli smo svakodnevne odlaske raznih jedinica i znali smo da i na nas dolazi red, a niko od nas nije još uvek dobio bilo kakvo oružje u ruke, zar da nas pošalju nenaoružane, kao ovce na klanje. Ma koliko neverovatno zvučalo, zaista je bilo nekoliko grupa rezervista koji su poslati na front bez oružja. Ne sećam se više kako sam se i ja našao u toj delegaciji koja se obrela u prostorijama komandanta kasarne, Stevan Sinđelić. Komandant je ljubazno saslušao našu grupu, nasmejao se, pogladio svoje brkove nalik na turske i već je izdavao naređenje kojim je podela oružja postajala gotova stvar. U roku od pola sata bili smo, kako se to kaže, pod punom opremom i naoružanjem. Ispostavilo se da su puške koje smo tražili bile iz nekog razloga uredno spakovane u nekoliko civilnih kamiona hladnjača. I na moje olakšanje, nijedna nije spadala u kategoriju poluautomatskog oružja. Prilikom podele oružja, visoki Crnogorac, inače stariji vodnik po činu, mi je pored automatske puške dao u ruke i njen bajonet, ali bez uzice koja sprečava iskliznuće noža u borbi ili preciznije, prilikom klanja protivnika. Ovo ti neće trebati, rekao je, ali se malo kasnije predomislio i pružio mi uzicu. Što se puške tiče, bio sam oduševljen svojom novom igračkom koja je imala i laki preklopni kundak. U vojsci sam imao običnu poluautomatsku pušku, njih smo jednostavno zvali tarabe, oružje nas sve umirilo ko decu. Više nije bilo protesta, čekali smo na red da pođemo, a kolone guseničara i točkaša su svakodnevno odlazile, prvo tenkovi i oklopni transporteri pa vozila ostale namene. Polazak. Civilni autobusi firme, Niš Ekspres, parkirani jedan iza drugog, otvorenih vrata čekaju da progutaju još jedan ljudski tovar, pada mi na pamet antologijska scena iz onog kultnog ostvarenja, Kosa, Miloša Formana, doduše tamo je prevozno sredstvo, Herkules, sa 4 moćne elise, ali poenta je ista, pre ulaska u njihovu sparnu utrobu dobijamo na licu mesta svako po 150 metaka, uz upozorenje da prazan okvir, 1 od 5, bude u pušci. Dok ubacujem okvir u automat, odnekud se pojavljuje moja majka. Nije mi jasno kako je ušla u krug kasarne, ali je tu i grli me. Primećujem da kod nje osim brige za mene postoji i neko osjećanje ponosa zbog mog odlaska u rat. Osjećam i razočarenje i ljutnju zbog toga, i pored toga što je kraj mene, čini mi se da sam ipak potpuno sam, jer me ne samo država, već i oni najrođeniji, prećutno i mireći se s tim, šalju na polja smrti. Šarolika masa sveta tiska se oko ograde kasarne, mnogo ruku maše, mnoštvo radoznalih očiju prati svaki naš pokret. Igra mečka, čujem vojnika da kaže. Konvoj. Zmija sastavljena od autobusa, kamiona, džipova, tromo leži na suncu, sve to registrujem, ali kao da mi ne dopire do svesti. Automatsku pušku držim oslonjenu o koleno, košulja mi se lepi od znoja, osjećam je na koži kao gnjecavu, vlažnu krpu, na prozorima nema zavesa i sunce prosto pali. Konvoj stoji na pola puta između Niša i Beograda. Pada mi na pamet da mogu jednostavno da izađem iz autobusa i odem. U autobusu nema oficira ili vojne policije. Ali iako nemam lisice na rukama, postoje drugačiji okovi koje opažam jasnije nego većina ljudi sa kojima putujem, a koji pored pune svesti o njihovom postojanju, ne mogu nikako da raskinem. Oni su ugrađeni duboko u meni, još u porodici i školi, i ja sam avaj, samo programirana ljudska mašina koja, dobrovoljno, odlazi na stratište,
čak me obuzima i neka neobjašnjiva radost, osjećaj lakoće i poleta. Civili mašu iz automobila u prolazu, 3 raširena prsta pomaljaju se kroz otvoreni prozor automobila, šalju nas na klanje kao gladiatore, a neshvatljivo jaki racionalni talas ponosa trese svakog od nas u uniformi. U tom trenutku bilo mi je apsolutno jasno, video sam energiju pokretača, shvatio sam kakva je sila bacala mlade Nemce ili Ruse u oganj posljednjeg svjetskog rata. Nešto od toga mogao sam da izrazim rečima. Strah od poniženja i odbačenosti, ako pokažu sopstveni strah, išli su do kraja, radije nego da dozvole da ih prezir društva i sopstvene porodice dotuče. Ali to je racionalni deo objašnjenja. One neiskazano je u stvari najbitnije. Pred očima mi je najednom blesnuo i čudan paradoks. Ubiti u miru je zločin, ubiti u ratu začudo nije kriminalni čin, čak dobiješ i medalju. Zaključio sam da društvo ne kažnjava nasilno uzimanje ljudskog života, već egoizam pojedinca koji je to učinio zarad svojih ličnih interesa. Uradi to zbog interesa grupe ili društva u celini i eto heroja s lovorikama. Noć je već uveliko pala kada smo prispeli na tada još uvek administrativnu granicu s Hrvatskom, samo nekoliko kilometara od mosta sa zvučnim nazivom Most bratstva i jedinstva. Još uvek je bilo neke nade da ga nećemo preći. Tenkovi na mostu bratstva i jedinstva. Izlazim napolje. Jesenja topla noć je puna elektriciteta, zbog predstojeće oluje, mesec prigušen tamnim oblacima, a do mene stiže nešto jači vetar od običnog povetarca, koji pomera lišće i grančice na drumu. Ipak, relativno je mirno i tiho izuzev napona u nervima i onoga u atmosferi, nekakvog bockanja na licu u grudima. Sa obe strane druma na bledoj mesečini beli se drvored topola, 2 autobusa sa upaljenim svetlima, par kamiona i jedan oklopni transporter. Čekaju nešto. Gledam napred u tamu i najednom, s druge strane Dunava, koji se gotovo ne vidi u tami, i na neodređenoj, varljivoj razdaljini, uočavam žute tačkice signalnih raketa kako sporo, graciozno klize ka zemlji. Prisjećam se onoga što znam o toj stvari. Posjeduje mali padobran, verovatno ne veći od džepne maramice. Istovremeno mi kroz glavu seva i nešto drugo. Tako je blizu, a onaj idiot, šofer, drži upaljena svetla. Odlučujem da na svoju ruku prazan okvir u automatskoj pušci zamenim punim. Jedan od rezervista polazi za mojim primerom. Većina vojnika se nalazi u nekom raspoloženju, kakvim se odlikuju ekskurzije ili ispraćaju vojsku. Jedan deo spava na svojim sedištima, drugi sluša narodnjake, na radiju 2, 3, napolju puše, leđima oslonjeni o šasiju vozila, neko priča o fudbalu. Zvezda opet izgubila meč, šta da se radi? Šofer izračunava koliko je potrošio goriva i dok to radi, postaje kao i mi svestan zvuka. Ljudi prekidaju svaki razgovor, daleko brujanje i škripa. Zatim postaje grmljavina, zvuk nalik drobljenju kamena iz veketu teških lanaca. Autobus se namah prazni i tada u opštoj pometnji dešava se ono što nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Visoko iznad naših glava, blesak. Farovi ili reflektori, lišće oduva s puta nekakav džinovski ventilator, tenkovska kolona zatrese zemlju kao dizel lokomotiva, zaleprša trobojka sa ravnokrakim krstom i ocilima. Na kupoli prvog tenka, silueta tenkiste sa uspravljenom rukom, 3 prsta raširena u pozdrav, proleti mrežnjačom i nestade u mraku. Delovao je nestvarno, nekakav mehanizovani kentaur, osvetljen odozdo kao u dokumentarnim filmovima, žurnalima iz Drugog svjetskog rata, koje prati ona gromoglasna Wagnerova muzika, i ona do maločas, mlitava masa ljudi kraj puta, najednom se naoštri. Osetio sam slatku jezu, dlačice su bile nakostrešene na rukama i nogama, šuma ruku se podiže od pozdravljajući tenkisti. Srbija, prolomi se, Srbija i svi. U trenutku sve je bilo tu, scena munjevitog rata, koji sam video samo na ekranu, ulaz Nemaca i Rusa u Poljsku, Japanaca u Indokinu, Rusa u Nemačku, i ja sam deo istorije,
ovog časa, dok stojim trenutno zahvaćen i pored unutrašnjeg otpora mog drugog, ja, impulsom koji šalje na barikade i kroz minska polja. Tenkovi su otišli, a ljudi su ostali zažarenih obraza i zacakljenih očiju. Odjednom su svi bili orni i puni energije. Šta čekamo? Šta čekamo? Vikali su. Polje ili još nešto o psihologiji mase. Mnogo sati ranije. Vojvođanska ravnica. Konvoj miruje. 10 metara od autoputa je njiva, a na njoj lubenice. Posmatram nešto neobično. Barem polovina rezervista izašavši iz autobusa i džipova, kreće u tom pravcu sa očiglednom namerom da proba ukus tih lubenica. Šta je tu čudno? Ništa, osim njihovog previše usaglašenog načina kretanja zbog čega liče na labavi stroj. Većina naravno ima bajonete. Ubadaju zrele lubenice vrhom sečiva. Niko ne pomišlja na zabrane, na privatno vlasništvo. U masi, kada se osjećaju jaki, ljudi čine mnogo toga što inače ne bi uradili kao pojedinci, a možda je ova reakcija bila neko kolektivno pražnjenje. Surova igra odraslih koja ima ulogu da pripremi za neki sasvim ozbiljni događaj u budućnosti. Kada sam o ovoj temi kasnije razgovarao sa mladićem koji se nalazio na sedištu do mene, odmerio me nekako neprijateljski. Više nikada nismo ni o čemu razgovarali.